Tanda loan rumah kena reject. Pernah tak anda hantar semua dokumen, confident pembiayaan akan lulus, tapi tiba-tiba banker macam senyap 1000 bahasa, message tak reply, call tak angkat. Hati mula tak sedap kan, sebab deposit dah bayar. So takut transaction tak jadi nanti. Tapi bila anda tanya update, jawapan banker pusing-pusing. Save and like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Tanda pertama yang paling ketara, banker mula ghosting atau ambil masa terlalu lama untuk reply. Biasanya kalau lulus, banker lah orang yang paling semangat nak call dan bawa berita yang gembira. Tapi kalau dah masuk 3 minggu masih senyap, itu bagai menanti buah yang tak gugur. Tanda kedua, mereka asyik minta dokumen tambahan yang tak masuk akal atau berulang kali minta dokumen untuk support. Sekejap minta statement, kejap minta update KWSP. Ini selalunya isyarat scoring anda tak lepas ataupun DSR dan nyawa-nyawa ikan. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susungan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Tanda ketiga, bila anda push tanya status, jawapan dia cuma pending tanpa sebab yang kukuh. Kalau sistem bank dah tolak atau reject, kadang-kadang banker berat mulut nak bagi tahu awal sebab takutlah anda kecewa ataupun marah. Jadi kalau nampak tanda-tanda ni, jangan tunggu, baik bertindak seterusnya. Semak balik profil kewangan anda atau cari pandangan kedua secepat mungkin. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna.